озмуни мисгарии оҳангарӣ дар даромадгоҳи Коҳи Худоёш баргузор шуд, ки дар он Аҳмад Муарраф аз ҷамоати диҳоти Вору, Раҳмат Мӯминов аз ҷамоати диҳоти Рӯдакӣ, Далел Ӯзбеков аз шаҳри Панҷакен ва Баҳриддин Назаров аз ҷамоати диҳоти Лоиқ Ширалӣ ширкат варзида маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд. کسی که هنر دارد پدر و مادرش هم از وی راضی میشد، خلق و وطن هم در روشیت میگن میراث پدر خواهی پس به پدر آمد. رحمت به جناب عالی که من هنرهای 2019 2021 گشت زنده کردن. رحمت به رئیس شهر عبدالخالق خادرزاده که با ما تکلیف کردن. از سال 1982 این جانب همین کسب پدره و آهنگری دوام داده ایستاده تا حاضر. خیلی برای مردم عزیز تاجیکستان ما همین کارهاشون اجرا میکنیم. هر وقت همین برای یک بردنون حلال همین کسب پدری پیش برده ایستاده. ҳайти ҳакамон ва аъзои кумитаи тадорукоти озмун, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеъ дастгоҳи раисшаҳр Афзалшох Дӯстзода бо маҳсулоти заргарию оҳангарии иштирокчиёни озмун шинос шуда, аз онҳо даъват ба амал оварданд, ки ба сифату номгӯи маҳсулот пешниҳоди ин ҳунарҳо ба сайёҳони ватани хориҷӣ бештар таваҷҷӯҳ дошта бошанд. баъди боздид аз маводҳои пешниҳодшуда яке аз бозсоншиносони шинохта Раҳматуллоев бо мо дар тамос шуд. بسیار خرسند شدم که اون پیشنهادهای پیشوای ملت از روز که ما امام رحمان همچون هنرهای مردمی رشد هنرهای مردمی با میان گذاشتن. نتیجهش همین که این هنر رشد و آغاز ما میبینیم که آهنگران ما در اینجا یک چند نمودهایی که از موبایل گم شده رفته بودند، همین هنرهای دستی و نمودهای آنها از نو احیا شدند و ما این را حتی در تاریخ کهنه 5,500 سال پیش در تاریخ دیدیم که این نمود هنری آهنگری، مسگری عموما همین ساحه در وای دوران ترقی کرده بود و در عصرهای میانه ترقی کرده بود که ما خصوصا از پنجکین قدیم نمود همین اسباب‌های آهنگری که مردم در خواجگی کشاورزی استفاده می‌بردند، همین آلات مهنت، کلان، تبر، آتش، دوست و دیگر محصولاتی که از آهنگران استحصال می‌کردند بازیافت کردیم و این تاریخ نهایت قدیم دارد و من جانبدار آن هستم که این هنر را رواج دهیم و در داخل شهر مخصوص نمایشگاه ها تشکیل کنیم که هر چند وقت همین نمایشگاه ها رو ما بینیم، سیاحان بینن، ما بینیم و از اونجا همین محصولات ترکیبی آنها رو خریداری کنیم و برای رشد هنرمندی همین وادی زرافشان استفاده بریم. ҳайти ҳакамон баъди шиносоӣ бо номгӯи маҳсулоти иштирокчиёни озмуни мисгарии оҳангарӣ машориди кӯтоҳ ороста ғолибонро чунин муайян намуданд. мақомоти иҷрои маҳаллии давлати шаҳри Панҷакен ва Назаров Баҳриддин барои сазовор донистани беҳтарин ҳунари мардумӣ мисгарӣ дар озмуни шаҳрии мисгарӣ ва оҳангарӣ сарфароз гардонида мешавад. раиси шаҳри Панҷакен Холидзода Абдухолиқ Мӯмину Раҳмат از جماعت دیهاتی رودکی اوید به هنرهای آهنگری و ازبکوف دلی از شهر پنجکین محله زبابود سزاوار جای اول با دیپلم درجه 1 عمرов احمد از جماعت ورو. озмуни мисгарии оҳангарӣ ки бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ гузаронда шуд, нишон дод, ки дар шаҳри диҳоти Панҷакен воқеан ҳам ҳунармандони аслию аҷдодӣ зиёданд, ки ҳунари волои мисгарии оҳангарӣ доранду онро метавонанд ба сайёҳони чӣ ватанӣ чӣ хориҷӣ чун далел аз фарҳангу ҳунари волои миллати тоҷик намоиш диҳанд.